Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blay pi baro kini kilo ki khobor bam ta kasni. Kat ba kayo kahat sensat jan kadang tam hayo kendailan ki pat ba ki dang ya bun kam ban thiet ban pen. Kesan la pur ka jing ding hadukan bat ka bolding goven singhania pa umurli singhania ka badan ha Thanad Road. Kumar ki pat ba ki bosong dukan namar la khang ban rung ban mi na kalenti Thanad Road na Dreamland ban na khmat MUDA. Kajing khang ki bor pulet kalong ban ailat hi kali plip ding bandung ban mi namar kajing him jong ka surong. Kasor shalong na du shiteng si kala long kalentia ki kali plip ding pad umdon kali kamai kali simen bandung ban mi namar semot pranru la Shah khang. Wat ki pat ba kim la shu ban yat bat ki dukan bun bakhang shu la plip ru wat ya kalai. Kami mulai jipun menar terkam. Nama kecil dia ding apokris besar. Utara tepat pada kentu yang dipai baro, bagian Thailand bagi bor kulit, harangkat bagi kulit pendiping, bagi bagian orang bentuk ya kanu kecil terekam jom kulit pendiping. This is an important announcement. In view of the fire incident at Police Bazaar, the public are requested to cooperate with the police and fire services and not to obstruct the traffic and to give way to the fire tenders. Thank you. Kami kalau jipun menang dan kam, namar kecing jia blue ding hapo Police Bazaar, untuk kerpat pada kentu yang kipai baro, bagian yang Thailand bad kibor kulit, harangkat bad kipulit pendiping. Bat bagian orang bentuk ya kanu kecing terekam jom kipulit pendiping flashbone. Important announcement. In view of the fire incident at Police Bazaar, the public are requested to cooperate with the police and fire services and not to obstruct the traffic and to give way to the fire tenders. Thank you. Kami kalau jipun menar dan kam, namar kecing jia blue ding hapo Police Bazaar, untuk kerpat pada kentu yang kipai